To je bil tak je imao te fašiste, tam je bilo jedno 15 znate u Preloke. Njemu su govorili maršal, njihov predstojnik, ali kako bi rekla. Za potlje je bil ta maršal, je bil premješćen iz Preloki. Ti fašisti su ostali, su poslali drugega, ta je bil pa tam. Onda je imala jedno punco na Bojanci, ne znam bilo to tako povedala. Zora ju je bilo ime. A od Zori brat je imala brata ki je bil od 41. leta, to je bil glavni ta privojaštvu u Belokrajine. Po domače se je rekao Raduljčevi, ne znam kako mu je bilo ime samo, ali se tako pisao, mi smo mu rekli Raduljec. I ta sestra njegova se zagledala u tega maršala i on u njo. I onda kad je u nje bil premješen u Adlešiće i kako je bilo to dobro, znate, ona je rešila Bojančane da nisu šli na Rab, zato kad je on hodil na Bojance i on je lako po danu šel. I tam je bilo pa glavno ti partizansko gnjezdo je bilo tam na Bojanci glavno. Ona je štitila Bojančane da nisu Italijani zažgali, ali pa na Rab otpeljali, za kaj ne bi bil smel on tam hodit. A ta brat je pa ščitil isto da ni Italijana ustrelil, zakaj da je kdo ustrelil ga bi bili Italijani se maščevali, znate, bi bili talce i požgali bi bili, tako da Bojančani su ostali čisti i nisu šli ni na Rab, ni nikamur. Samo potlje je pa ta, kada je bila končana vojska, su pa oba dva pobegnili, ta Zora i ta maršal skupa. Samo oni da nisu su rekli da nisu bežali na tu stranu, nego su bežali na Hrvašku protiv Srbije. Znate, oni Bojančani su bili u Srbiji pravoslavni i poslije su rekli da su i dole negde prijeli i oba dva ubili. I to Zoro i njega. A ta Raduljec, on je pa valje po vojske u Beogradu je bio. On je pa neko rože čistil, valje po vojske je to bilo. I onda se nekako po nesreću da je to eksplodiralo i njega je bilo.